Hamwe nabo mutaaramu umwe wa mang'inyo kuma University ya Meru ukumenyekana ya Nyawira na arikitie kuuga uria mang'inyo jombaga gwita ngugi injega o hamwe na ngi iria ciitherwo irio akiuga ngi iria antu bakuthuganiria ati cio ngi iria thirikari ithuganiritie kuthithia nontu we ni mu-science umwe uria ukumenya mawega ja ngi iji mbethagwa niyo ndi scientist na muno area no mbethagwa ninkirutira wira thiini wa kwithirwa ati waste ila tio turutaga mwili tayo mai maria tutendaga kwigua makigwetwa maumbaga kumenyelwa nikio metho mena gitumi thiini wa miturire yetu mai mama tumbaga kuruta within the community tukamaleta Meru University of Science and Technology na ogu twina technology ile yombete kwithwa ikiomba kusenja mai mama kuma ki mai maria twitha tumenete na njira mbega muno na njira hygienic muno ikaomba gutwa into jena oguni kemitorile yetu mai mama tumbaga kumasenjia na ngi fulani etagwa black soldier fly ngie wetagwa black soldier fly tengieno twije ya kiolo tekithongo ngieno atiombaga gutuletela mirimo thiini wa muturire wetu nionto mulomo wayo utethagwa we fully functional te functional no anini kwa ngieno itiombaga gutuletela mirimo ngieno ethagwa ena stage otangi ya kawaida leo tio tumbaga gutumila ila etagwa the larvae stage nio tumbaga gutumila yomba ku convert mai malia ekaomba gutuletela proteins na thumu ke protein yeno tukwithwa tukigwata kuma ki mai mama yombaga kwithwa ina bata muno ki uleri wa tasamaki uleri wa nguku na uleri wa ng'ombe we mukulima utina mauntu maingi larvae no withwa kinenkela nguku jiaku endo kabanga wiloni bukaruta wa muturire waku larvae no umbe kwithwa ukienderia antu baria baluthaga irio jia ng'ombe irio jia samaki kana irio jia nguku thumu iria igatigala after larvae no ya convert waste ethagwa ina bata muno ki migunda yetu uke thumu ewu kena thigwikila mugundani waku ule wiji ni mundu na mugunda uo kageria kugaluka no kaomba kuona maumi maingi zaidi na thumu ewu kwegwegitwa thumu ya mai utiomba kumenya ni thumu ya mai no ria kethwa kienda kuona wila o ni aombe kweja twetha twi open Meru University of Science and Technology no tumbe kumonya kendo nagwe mesiria mawitha gwa winamo ombako masenja murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigone ya igembe maua.